NAKO ke ya BOSUPA o tshwamogela dikgang tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke o lebile Samoka na ke laetsa o sekeng mme ke tla bo ke go neela dikgang tsa metshameko a re simollela ka ditlhogo Dr. Masisi a amogela go nna ntlhopheng wa boeteledipele jwa party ya Botswana Democratic mo ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba puso e santse e tsepame mo maitlamong a go rarabolola tlhaelo ya metsi go tsa metshameko setlhopha sa The Zebras se le mo motshamekong wa botsalano kgatlhanong le sa Libya taposa ke yo ranang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhophilwe go nna ntlhopheng wa boeteledipele jwa party e busang ya Botswana Democratic go yeng kwa ditlhophong tsa setšhaba sa monongwaga fa amogela thomo e mosong ono Dr. Masisi o supile fa go tlhophiwa ga gagwe go supa tshepo e matobokra ba nang nayo mo go ene go tswelela a buisa lefatshe leno ka tsamaiso ya puso e batho ka batho e melediwang mathe ke mafatshe Dr. Masisi o tlhophilwe ke dikgaolo tsotlhe tse di lesome le bone ntleng le moganetsi mo nthatile botika pego se ene le sebaka sa baletedi ba party e busang se ba sa bolong go semela gore phuthego kgolo ya bone e tla nna leng go tla go ba fa sebaka sa go ithopela yo tla ba etelang pele mo dithobong tsa setšhaba tsa monongwaga dikgaolo tsotlhe ka bolesome le bone tsa dumalana gore moeteledipele wa bone wa nako eno e bontautona Dr. Mokgweetsi Masisi e ne eno ba gogang ko pele e seng jaaka ka ngwaga wa 2019 fa a ne a na le yone a phadisana le ene. This moment is a profound honor, not just for me, but also for the values and the principles that our beloved party represents. After all, we have the credentials of being the torchbearers of democracy in Botswana and an example to Africa and the world for 6 decades, unbroken. Go thopia ga gagwe ga bo go sa gakgamatse ka jaana boletse fa tsotlhe tsa na di romile ka ngwaga 2019 a di diragaditse. When you, the Democrats, entrusted me with the party's presidential mandate, I set our party on a path of modernization. I was and remain committed to giving every Botswana a clear and attainable chance to play a significant and tangible role in creating wealth for themselves and for our country. We implemented our manifesto with resilience and determination. We saved lives. Jaanong o saletswe ke go diragatsa se se batliwang ke baletedi ba party ya gagwe monongwaga. I pledge to deliver to you and Botswana energized and supercharged to catalyze the achievement of the aspirations of our National Vision 2036 and the National Transformation Strategy formulated to drive the vision's implementation. Modulasetulo wa party le ene a kopa beng ba party go tshwaragana fela thata. As we embark on this critical journey, let us do so with unity in our hearts, determination in our minds, and a deep commitment to the prosperity of all Botswana. Phuthego e ya go thopa moeteledipele yo ba isang go ditlhophong tsa setšhaba e ne gape ya tsaya tshwetso ya go okeletsa dikomiti tsotlhe tsa party ka sebaka sa ngwaga go santse go mekamekwane le ipapatso ya dithopo tsa monongwaga. O nthatile boti BTV News Tlokweng. Mothusa Dr. Resla Batsogwane a re puso e santse e ikemiseditse go thusa barutabana ka ditsela tse di farologaneng go ba thusa go tsenya mo tirisong lenaneo le lešwa la thuto e ikaegileng ka go alosa baithuti ba ba nonofileng ebile ba na le dikitso tse di farologaneng la outcome based education. Ratsogwane o buile se bošweng kwa phuthegong e ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la barutabana la Botswana Sectors of Educators Trade Union kwa Mahalape Tsholofelo Tombale ka pego. Lefatshe leno le ne la tsenya mo tirisong thulaganyo ya multiple pathways e ikemiseditseng go rotloetsa baithuti go itlhophela dithuto tse ba di ratang ebile le tse ba di kgonang. Thulaganyo e ne ya rolwa ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka ngwaga wa 2020 gore thulaganyo e tsamaye ka thelelo puso e lemoga botlhokwa jwa go fa barutabana dikitso tse di maleba. Definitely, the philosophy of outcomes-based education entails
the fundamental reorientation of the ways of designing a curriculum, teaching, learning, and assessment. This is something that government is resolute about and will continue using both initial teacher education and in-service teaching platforms to continually sharpen teachers' competencies for delivering the teaching and facilitating learning and assessments that achieve the specified outcomes of the various learning areas. Comrades, by investing in our teachers and prioritizing their well-being, we will be unlocking the full potential of our education system and paving way for brighter future for our country, Botswana. Mothusetataotona o gateletse botlhokwa jwa thulaganyo e go lebile seemo sa diphetogo mo lefatsheng ka bophara. Government recognizes that as the world is evolving at an extraordinary pace, the skills needed for success in the 21st century are vastly different from those needed just a few decades ago. Accordingly, critical thinking, creativity, adaptability, and emotional intelligence are now as important as technical and theoretical knowledge. Mo godimo ga moo, puso e tla tswelela e sekaseka thuto ya lefatshe leno gore e tsamaelane le diphetogo tsa segompieno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona wa tsa lefatshe le metsi Dr. Mzunila re puso e tsweletse ka maiteko a go lwantsha tlhaelo ya metsi a mileng dikgaolo tsa lefatshe leno ka go tlisa ditlhabololo tse di maleba. O boletse se kwa tirong ya go tlhatlhoba mafaratlhatlha mašwa a metsi a North South Carrier 2.2 a sotsang go ediwa kwa Boka. Tanki Sentsho ka pego. Tona Dr. Mzunila re mafaratlhatlha a tla morago ga gore puso e lemoge fa go na le tlhaelo ya metsi le koketsego ya batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng segolo jang mo kgaolong ya Gauteng Greater Gaborone. Mafaratlhatlha ke a boraro go dirwa mo lefatsheng leno mme go solofetse gore a imolola a ntseng a le teng go nosa Batswana. Thabololo ye ke thabololo ya Laselote go simologong ka bo 1999 gormente ona aga pipeline ya ntlha ka maikelo le maikemisetso a gore go nne le metsi ko ra tlhokang teng a tsewe kwa leng teng. Mme gore ka 1999 le 2000 gormente na le maitemogelo a gore go eng ko pele a re kra ra beeletsa hela mo pipeline e nngwe hela gore dithabololo tsotlhe di simolola ka gore go nne le metsi. These timelines were tight. Honorable Minister was not having any. Motlotlegi tona o ne a sa reetse mabaka a go ka oketsa nako ya tiro ke ka moo re kgonneng go fetsa ka nako. Borrakonteraka ba ne ba tlhaloganya gore ba tshwanetse go fetsa ka Phukwi mme ka nnete ba fetsa ka nako ka jalo re lebogela tirisano mmogo eo. And we really appreciate that contractors, the collaboration that we work together. Bogogi jwa kgaolo jwa tlhalosa fa bo amogetse tlhabololo e ka diatla tsoopedi. Go monate gore re o bona fa sengwe se simologa e be se nna le gore se dirwe se fele. E re lentswa se fela bana ba rona ba ba neng ba ntse ba anya sengwe le bona ba tle ba fellwa. Ke re le re be mo dithapelong go tle se sengwe gape se simologe ba nne le gone go ka sala ka ntse ba sela. Ga go motlhofo go dira tiro ka mo nakong e beilweng le ka madi a neng a tswetse tiro eo mme go diragala hela ga e le gore yo o ka betseng ditiro tsa mohutaong ke motho yo nonogileng ke sone se ke reng ke rata ke tsena go emongame ke go lebogela gore tota tiro e o e dirang ke tiro e tona e leng gore Batswana ra e bona. Kwa bokhutlong go tlhalositse gore jaaka go dirwa ga mafaratlhatlha go solegetse banni ba kgaolo e molemo ka go ba tlhamela ditiro go solofela fa se tla tswelela segolo jang go lebile gore metsi a tlhoka tiro e ntsi jaaka go phepagadiwa. Tanki Sentsho, Botswana Television, Boka.
lefatshe la Botswana le leloko la lekgotla la ICA, International Council for Information Technology in Government Administration, le tsweletse ka go tsaya malebela a go godisa itsholelo ya lone ka tiriso e lolameng ya maranyane le boitseanape mo go lone lekgotla le. Se se tlhalositswe ke mothusatona wa ofisi ya gatautona mme boitumelo go fa modimo kwa moletlong wa go tsamaisa sentle bana le seabe tota ba ba neng ba tse diphuthegong ya bo 50 le bo fela bobedi ya ICA e neng e tshwaretse mono ga borone. Amogela malatlhegi ka pego. Mo maitekong a go nna la itsholelo e ikegileng ka dikitso, lefatshe la Botswana le ne la nna leloko la lekgotla le le itebagantseng le maranyane la ICA ka ngwaga wa 2023 mme le ikemiseditse go anywa go le gontsi mo bolokong jwa lone go godisa le go tlhabolola tiriso ya lone ya maranyane. We are aware that some of you are advanced in the provision of digital services. Re a itse gore bangwe ba lona ba gatetse pele mo go tsa maranyane mme bile bandi ba mafatshe a lona ba na le monyetla wa go akola ditirelo tsa maranyane ba le mo malapeng a bone ka tshosologo. Ka seo re bona botlhokwa jwa go ithuta mo go lona go godisa ka bofefo tiriso ya tsa maranyane mme bile re tla dirisa boloko jwa rona mo lekgotleng la ICA. Of collaboration with ICA, of course. Through these 3 days, we've been able to... Mo malatsing a fetile re kgonne go aga botsalano le mafatshe a maloko a ICA mme bile re tsile go bereka mmogo le bone re bo re ithuta mo diphosong tse re nang natso. From all of the mistakes that other countries have actually made. Phuthego e sa tswang go wela e bonala e tla tswela batsayakarolo botlhe mosola. We offer as Jaaka Botswana e le leloko la ICA re itlama go thusa ka maitemogelo otlhe a re nang le one le ditlamelo tse di teng gore le di akole le bo le ithute go feta ka tsa maranyane. Resources that we have working with Botswana and moving digital. Go bereka le lefatshe la Botswana go ya pele mo go tsa maranyane go ka thusa mafatshe a setseng a gatetse pele mo go tsa maranyane jaaka lefatshe la me. Se se tsile go re thusa go tswelela re ikgodisa le rona. Coming countries like Botswana. Lefatshe leno le ne la solofetsa maloko a lekgotla la ICA gore le tsile go dira ka thata go netefatsa gore tse ba di ithutileng fa di a diragadiwa. Amogela molatlhegi BTV News Gaborone. Wa itshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela lekgotla la baoki la Botswana Nurses Union Bonu le supile fa le itumedisitswe ke tshwetso ya puso ya go letla baoki go ka itshimolela dikokelo tsa bone tse di ikemetseng. Fa bua le babegakgang mookamedi wa lekgotla la Bonu Peter Baleseng a re tshwetso e tla thusa go atolosa ditirelo tsa botsogo tsa boleng le go fa baoki sebaka sa go nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe. Ke letlholetso somola kae ka pego. Mo bogompienong baoki go akarediwa le ba ba belegisang ba tla fiwa tletla ka fa molaong o itshimololela dikokelo tse di ikemetseng le go nna le seabe mo ditirelong tse di fang beng gaedi thata. Want to continue encouraging our members and nurses in general to tap in this economic opportunity. You'll remember very well when we were talking to the president of the state. Re kgothatsa maloko a rona go dirisa sebaka se mme ebile re tla dira kopo ya gore ba dirise diofisi dingwe tsa puso tse di sa dirisiweng go dira seo. Re solofela gore makalana a farologaneng a tshwaragane le baoki gore ba ba thuse gore ba seka ba latlhegelwa ke sebaka se. In the government facilities that the nurses rent this space, and we are urging and praying to the banks, to the medical aid schemes and other stakeholders to partner with nurses and support and sponsor nurses to benefit from this opportunity. Mele fa go ntse jalo ga supa go santse go na le kgwetlho ya tlhaelo ya baoki. We will continue talking to the government and to Ministry of Health that you cannot run a maternity, a 24-hour maternity wing. Re tswelela ka go kopa puso gore go okediwe baoki go akarediwa ba pelegi ka jana e tiro e tlhokang gore e dirwe ke batho ba le mmalwa. Because even one nurse is below standard. You cannot have one nurse assisting to deliver a baby. It's way below standard.
these European countries, when they recruit cream that are cream, the best in essence. And most of the time, Hawaii business, they take nurses with special skills. In Hawaii, mahatshe a Europa gantsi ba tsaya baoki ba bana le bokgoni jo bo gapegileng mme seo se se ke se re eme sentle ka jaana e le mofuta wa baoki ba re ba tlhokang le rona re le lefatshe. So they're just general nurses running the psychiatric units in our country. Diphetogo tse di tsileng morago ga tshwetso ya lephata la botsogo di solofetse go rarabolola dikgwetlho tsa baoki ba ba yang mafatsheng a mangwe ba batla mafulo a matalana le letlhoko la ditiro. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. modulasetulo wa khansele ya Moshopa Re Sani Phiri o iteetsile gofe mananeo ya puso a tlhalosa fa tla thusa go tsosolosa itshwarelo ya lefatshe leno. Re Phiri a re lentswe lefatshe leno le wetswe ke leuba banni ba kgaolo ya Moshopa ba inakantse lenaneo la temo ya merogo ya nosetso le le setseng le thusitse balemi ba le 40. Re Phiri o tlhalositse se bophuthegong ya khansele e neng e tshwerwe kwa Moshopa bošeng. Ke Segofatse Makwinja le Lili Marumo ka pego. Re Phiri a re puso e itlamile go tlhabolola mohama wa temothuo go tsosolosa itsholelo. A re lenaneo la temo ya merogo le akaretsa go rekela balemi didirisiwa tsa tlhokomelo tsa nosetso didibaga mmogo le didirisiwa tsa temo ka go farologana. Lenaneo le go tlhalosiwa le setse le ntshitse ditiro di le 54 ebile le kgonne go hira babereki ba le 53. Elderly persons of 60 years and above who were previously dependent on. Puso e itlamile go abela bagodi ba dingwaga tse di 60 le go feta ba ba ntseng ba itshetsa ka temo mme gape ba ka se kgone go bereka lenaneo la ipelegeng. Ba tla abelwa mephuthelwana ya dijo sebaka sa ngwaga. Lenaneo la ipelegeng le lone le okeditse babereki ba lone ka dipalo di le 474 mo kgaolong ya rona sebaka sa kgwedi di le 12. Fa mo dikolong tse di potlana ebile di le kgakala le ditlamelo bana ba tla fiwa dijo gabedi mo letsatsing. This being breakfast and midday meal for recognized settlements at remote area communities. Bangwe ba makhanselara a kgaolo ba kgotse mananeo le ditirelo tse ba bo ba nang kola le tse dingwe tse ba neng ba solofetse gore di ka be di akareditswe mo ditlhabololong tsa kgaolo ngwaga o latelang. Re na le di mathatanyana hale le hale a mo gongwe tlhele gona le tsela ya tshwana le Moshopa naledi ke yone mathata ga o e lebelela e na le batho ba bantsi ba ileng gore metsi o tlhaela go tswahela ha se ntsi go tsena hela go naledi ke balemi mme ha e ka dira jalo wana o tla re bona le molemi gore a o lemela marketing poto wa jwane kana o lemela marketing poto wa Moshopa batho ba Moshopa ba tla kgona go lema jaaka gompieko go tshwanetse. Nako e khutshwanyane dio tsone di saletse go morago di le dintsi ne re sa bolo go bua ka lenaneo la rona la Triple P. Le ke sologana gore ha re ka be ne ka tswelelwa ka lone re ka be re tla hetsa khansele yana batho ba setse ba bonye mebereko mmolo o setse o siame jaanong ke one ne ke sologetse gore ka bo go bua ka one ka gore tota o re sale re buile ka one. Banni ba kgaolo ya Moshopa ba gakoletse go inakanya le mananeo a puso a tshwana le thuo le tlotlo temo le tlotlo tšhema ga mmogo le la ipelegeng la tlhabololo dikitso go thusa go tlhabolola matshelo a bone le go hedisa lehuma. a jaanong re tlhodibele tsa mafatshe a sele mookamedi wa khamphane ya Telegram kwa France Pavel Durov o lebisitswe molato o e farologaneng ya go roba melao ya tsamaiso maranyane a Telegram. Pavel o ne a gololwa ka laboraro mo kgolegelong a sena go duela $5.6 million mme a laela gore a se ka nama a dule mo lefatsheng la fora tsheko ya gagwe e santse e tsweletse. Mookamedi wa Telegram o na le boagedi jwa mafatshe a mararo e bong Russia, France le United Arab Emirates. Durov o simolodisitse maranyane a Telegram dingwaga tse 10 tse di fetileng kwa Russia mme a fudugela kwa UAE morago ga gore a nne le dikgwetlho tse dintsi kwa lefatsheng la Russia. There's a very broad range of charges involved, ranging from failure to take action on the sale of drugs on Telegram. O na le melato e mentsi e lebagane le ene e tshwana le go sa thibele thekiso ya ditagi, ditshwantsho tsa tlhakana le dikobo tsa bana, go sa fe ditshedimosetso ka batho ba ba tlhotlhomisiwang le tsietso ya madi. So far as to include accusations of
money laundering. Pavel o lebisitswe molato wa go roba melawana ya ko Europa e amanang le maranyane a internet. They are widely perceived as being a scofflaw when it comes to taking down illegal content posted by users. And if that's true, ga ile nnete gore ba itsisitswe ka mekwalo e sa siamang ba bo ba sa intshe ba molato mo go sa sale molao wa EU morago. immunity under the big EU law on this, the Digital Services Act. Moeledi wa ga Pavel a re melato e leng fa pele ga gagwe ga e amane go pele ene. J'ajouterai qu'il est totalement absurde. I'd like to add that it's totally ga ile nnete gore ba itsisitswe ka mekwalo e sa siamang ba bo ba sa intshe ba molato mo go sa sale molao wa EU. Ni indirectement. A la bone lefatshe la Russia le ne la ntshapego ya go kgalema gore kgang ya ga Durov e se ka ya laolwa ke sepolotiki mme la re le tla mo thusa fa go tlhokega. Lefatshe la France le ganeditse magate a go laolwa ke sepolotiki mo kgang e. Elon Musk mookamedi wa company ya X o kgadile thata tshwetso ya France ya go tshwara mookamedi wa Telegram. O kaile fa tshwetso eo e le kgatlhanong le ditshwanelo tsa puo e kgololesegileng. Laone le Gwale, BTV News. so a re di bephegelwana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ke Liza o sekeng o eme sentle go nela tsa metshameko kgaitsedi ka dumela gape Raitso re kopa tsa metshameko Raitso ke ditshwere Raitso tla ke go leboga kgaitsedi ka o etso madume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme tsone ke tse di reng le tsilete bo go tsweletse ka go dira bontle jaaka a letsa fenya lebelo la 100 meters kwa Rome Diamond League kwa Italy morago ga go kwadisa nako ya 9.87 seconds a fetsa fa pele ga Christian Coleman le Fred Kelly ba ba heditse mo maemong a bobedi le a boraro ka tatelano eo maduo ao a ra gore tebogo jaanong o tlhatlogetse kwa maemong a boroba bongwe ka dintlha di le 10 le bone seo se ra gore ga ise a iponele phatla kwa makgalakganyeng a tla tshwarwang kwa Brussels Belgium kgwedi e tlang fela o tla leba kwa Zurich Diamond League kgwedi ya lwetse e tlhola gatlhano go leka go oketsa dintlha tsa gagwe go iponela phatla mo lebelong la 100 meters mo maduong a mangwe ba ya Pondori le Colin Kibinatsipi ba feditse mo maemong a bone le a boroba bobedi ka tatelano eo Ndori kwadisa nako ya 44.56 seconds ha Kibinatsipi ya gatise nako ya 45.14 seconds maduo ao a ra gore Ndori jaanong o mo maemong a bone ka dintlha di le 20 ha Kibinatsipi a le mo go a boroba bongwe pele tikologo ya bofelo ya Zurich Diamond League. Mo tse dingwe moeteledipele wa lekgotla la kgwele ya dinao la BFA Re Matleng Letshwiti o tsweletse ka letsholo la lekgotla leo la go abela ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa diligi tse di kwa tlase tsa Division 2 le tsa bomme ka pari ya kgwele ya dinao. Letshwiti ya re lekgotla leo le itlamile go tokagatsa seemo sa kgwele ya dinao kwa dikgaolong ka ke tsone di godisang kgwele ya dinao mo lehatsheng leno. O buile se jaaka a na abela kgaolo ya Central North paka ya kgwele ya dinao kwa Serowe. A rutle pego ka koketso Ramontsho. Kgaolo ya Central North ya akaretsang Serowe le metse ya mabapi le le ditlhopha tsa borre di le 14 fa tsa bomedi le boroba bongwe mme tsotlhe di taabelwa ka pari ya kgwele ya dinao. Yaanong gompieno re tlile go labela playing kit ka gore yaka chairman na bua yana o itlhela gore junior team senior team di changeana playing kit a se so se siameng se yaanong tota yaka nne re bua gompieno tota ga re atla gore go dira sepela batho gore bona go itumela le lona e re ka leke ya Division 2 la bomme di sena barutwetsi se go bolela se ta namola ditlhopha ka bontsi fa go tamo go tsa kapari ka ebile ba ntse ba di amogana ha o ela thoko thata o lebella tso dithopo tse e leng gore ke tsa Division 1 se e leng gore setoga ya teng Raitso ke tshwanang taera le tse phata ke go mo e leng gore ra go leboga ka gore gate sejo senyega se hete molong ha o bua ka tsone o di lebelela di sena sponsora bua ka ditimi tse e leng gore ha di tsena ha benching ha le nako ya metshameko o re free ba di khota ka gore batshameki ba tabo ba ntse ba amogara jise mongwe a hetseng a kila e dirisa mme initiative o tanka yona Raitso gore o to bona gore le wana o ba lift up o ba thuse ke dimela gore ke it's a step ahead for dimela gore tautona ha tsena mo studio o tsena with good intentions to develop our football
So, and also we are equally so doing gore re godise bolo ya Botswana mmogo. Diaparo tse ra di lebogela taotona le lekoko la gago. E ntse le mo maitekong a bona go tlhabolola seemo sa kgwele ya dinao, ba BFA ba ka fa ba simolotse lenaneo la go aga mabala a metshameko mo dikgaolong. Ha re bua ka regional development ba gaetso re ga le di facility tse 4 tse di mo pipelining tse leng gore sa sengwe ebile already re mo sone anytime re ka tebe ga di kata di simolla be one ko mahalape ko kgalong ya garage one ko maung one ko ka me keletso ya rona ke gore each region should have our own facility ga re ba tola re kopa dithopa tse di rotloeditse go tswela dithokolo tsa paka e tang le go totomatsa kgaolo a bona fa le ke simolola koketso ra montsho PTV Sport Serowe. Jaanong mo kgaisanong e tsweletseng ya World Athletics Under 20 Championships kwa Lima, Peru, setlhopha sa monogae sa banana ba ba dingwaga di ka tlase ga 20 se se agilweng ka lefatshe seleka ke o rapetse o re okame Justice Oratile le Thabang Mongathipa ba iponetse phatlhao ka makgaolakganyeng a lebelo la borre la 4x400 meters relay. Bone jo bo feditse mo maemong a boraro mo nakong ya 3 minutes 08.98 seconds. Mo maduong a mangwe setlhopha sa bomme sa 4x100 meters relay se tlhomile rekote e ntšha ya lehatshe leno ya 46.43 seconds ba sena go fetsa lebelo leo mo maemong a bohera bobedi. Makgaolakgang a lebelo leo a rulaganyeditswe go tshegediwa segontšono. Mo go tse dingwe ba Okavango Diamond Company ba rotloeditse mokgatlho wa bopelotlhomogi wa KK Motshedisi Foundation ka madi a 150,000 pula go dirisiwa mo mosepeleng wa dibaesekele wa 390 cycling tour o maikelelo a one e leng go tlhagisa go ruta le go rotloetsa setšhaba go itlhatlhobela malwetse a sa tshelaneng a rutlwepego e rulagantsweng ke go rata moeng a na le kgomotso sefako. Fa a ba mpho eo ya madi, mookamedi wa khamphane ya Okavango Diamond kana ODC Mmetla Masire a re ba bone go le botlhokwa go tsenya letsogo mo go thuseng mo maitekong a mokgatlho o a go rotloetsa botsogo jo bo siameng ka le bone ba lemoga manokonoko a tlisiwang ke malwetse a sa tshelwaneng. Experience that the team has is a testimony that you can defeat non-communicable diseases. So these are living examples. Se ba se itemogetseng ke gore sengwe le sengwe se ka kgona fa batho ba iketeile sehuba. Se se itumedisang ke gore ga ba ikgagapele se ba se ithutileng ba arogana sengwe le sengwe ebile ba ruta bao ba iseng ba kopane le diemotse le gore ba ka dihema jang. Batho ba na le go dumela selo ba se bona. Ke ka moo re dumela gore lenaneo le la go bereka ka botheba ke ba fitileng ka seemose ebile re le ODC re mototo go ba rotloetsa. The true story of overcoming the challenge. So this is really why, as ODC, we were in the same boat. We decided to go and sensitize people with the people who are challenged by the same diseases. Re tse re tshwetso ya go arogana le ba bangwe se re kopaneng le sone ka malwetse a sa tshelwaneng. Malwetse a borai ka gore o kgona go nna le bone mme ba sa itshupi. Le nna ga ke na le haele se ka isepe sa bolwetse jwa sukiri mme ke na le bone. Ke dingwe tsa dilo tse re di aroganang le Batswana ha re ntse re tsamaya jalo. Mothusa motsamaisi wa mananeo a lekalana la National AIDS and Health Promotion Agency Batlhalefile Agajang o phophothetse KK Motshedisi Foundation le getla ka maiteko a ba dirang. Happy as NAPA to have the likes of KK. Re le bana pha re itumelela mananeo a ntseng jaana ka gore a re thusa fa re sa kgoneng teng ebile a diragatsa maitamo a rona a go tsibosa le go ruta setšhaba ka malwetse ka go farologana. Re batla mongwe le mongwe a itse ebile a nna karolo mo go tsa itshidilo mmele le botsogo jo bo siameng. Individuals, even as clubs, cycling clubs, even as footballing community, whatever sporting communities. Lenaneo la 390 cycle tour la monongwaga le tla bo le itebagantse le metse ya kgaolo ya Bobirwa toropo ya Selebiphikwe go ya go tsena kwa Mahalape mme le tla simolola kgwedi ya Lwetse e tlhola gabedi go fitlha e supa. Go rata Moembi TV Sports Gaborone.
jaanong ga re di wetsa mo motshamekong wa botsalano o tsweletseng kwa toropong ya Tripoli magareng ga ditlhopha tsa the Zebras le SACO sa Libya beng gae ba eteletse pele ka nno go lefela morago ga thago ya penalty mo motsotsong wa bo 53 motshameko o setse o tsamaile metsotso e le 65 mme a re bone dintlhakgolo gore ba tla etsa ka kgwele ka tselentseng jang Libya karolo ya bobedi fela yana le metsotso e le 7 ntse e tsweletse kwa pele ba tsa kgwele ha ya tlanya le letloa a hapanya jalo le Ahmed tota ya hapanya jalo le go itsone Phoko Ahmed Aldawi tlhoma jalo Libya kwa pele go tswa mo thagong ya penalty dira jalo 1 Libya alefela Zebras tsa go itsona Phoko a mo latlhela ko molemeng kgwele ya go thula letloa jalo ka ko mojeng a well taken penalty picking a spot power behind the ball ba ya tlanya le letloa Ahmed Watsopego eo e ne ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke o eme sentle gore nna le ene re go gakolola gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi ka tla ke go lebogale kopane ka nako ya bohera bongwe ba tshware pele le dikhutlisa re gakoletseng di tlhomile ka setlhoeng Pedro Masisi a amogela go nna ntlhopheng wa boeteledipele jwa party ya Botswana Democratic mo ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba puso e santse tsepame mo maitlamong a go rarabolola tlhaelo ya metsi a mo go tsa metshameko the Zebras ba le mo motshamekong wa botsalano kgatlhanong le setlhopha sa kwa Libya wa itso tsa nako ya bosupa ne re go tshwaretse hela di le kalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi go sediwa ke leader wa dikgomo go phaketse go thibile mo dikgalong tse di mo borwa botlhaba jwa lefatshe leno e le mo tshokologong ga ikutlwa tsa go le tse di mo dikgalong tsa borwa jwa legare le bokone botlhaba fa dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng gone go le mololo mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gone go le bothito fa re lebela seng sa loapi maitsebeng a ne se respetsa fa go santse go thibile mo mafelong mangwe a dikgalo tsa borwa jwa legare le bokone botlhaba fa mo dikgalong tse dingwe gone go apogile mo tseleng la ka mosa gona se tsore go apogile lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya diphefo tse di mashetla mo dikgalong tsa gantsi le kgalagadi ka jalo setšhaba se tlhoediwa go ipabalela mo diphefong tseo mo a phakeleng gona se se go ikutlwatse go le bothito mo dikgalong tsa Nghabele Chobe ka lesome le bone go ya go lesome le borataro fo mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se se go ikutlwatse go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesome le boraro fa re leba mo tshokolong gona se se go ikutlwatse go le mololo mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa legare le bokone botlhaba ka 22 go ya go 25 fo mo dikgalong tse dingwe gona se se go le bothito ka 26 go ya go 20 bongwe fa re lebala ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona se se go thibile ka bontlhabong go qebega ka 21 fa kwa Maseru le Manzini gona go tlabe go apogile ka 22 Anta re bona se go thibile ka bontlhamong ka kgonagalo ya pula ka 21 fa go beira le lusaka gona se se go thibile ka bontlhamong ka 33 go lusaka 34 go beira go harare gona se go bona dibata tsa maro ka 21 Dilo sa gona se go thibile ka bontlhamong ka kgonagalo ya pula ka 21 fa go Blantyre gona se go thibile ka bontlhamong ka 11 ke sone se se mo sa lapine ke le tshwaretse go le kalo borok